Ni wa mwanya rero mbagezaho inkuru ziba ziri kuvugwa cyane hano mu Rwanda, mu karere k'ibiyaga bigari ndetse n'ahandi hose ku isi aho muherereye. Inkuru iri kuvugwa cyane mu Rwanda ni inkuru igira iti abimukira ba mbere boherejwe na Amerika bageze mu Rwanda. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda yemeye ko u Rwanda rwakiriye abimukira 7 boherejwe na Amerika. Mu minsi ishize Tarifa Rwanda ni ikinyamakuru nyine cyandikira hano mu Rwanda yari yagerageje kuvugana na Macron kuri iyo ngingo, kuko hari amakuru yageraga kuri iki kinyamakuru ariko ntago yigeze abasubiza. Hagati aho inkuru ya The Guardian ivuga ko guverinoma y'u Rwanda yamaze kwemera ko bariya bantu bamaze kugera mu Rwanda. Byakozwe bishingiye ku masezerano Amerika yasinyanye n'u Rwanda arimo ibyo kurwoherereza abo bimukira. Ibindi bihugu biri muri ubu bufatanye ni Sudani y'Epfo n'ubwami bwa Eswatini. Ikinyamakuru The Guardian cyanditse ko Yolande Macron yabwiye iki kinyamakuru ati itsinda rya mbere ry'abimukira bageze mu Rwanda hagati muri Kanama. 3 muri bo bagaragaje ubushake bwo gusubira mu bihugu baturukamo, mu gihe abandi 4 bifuje gutangira no gukomereza ubuzima mu Rwanda. Mu ntangiriro za Kanama 2025 nibwo Yolande Macron yemereye itangazamakuru mpuzamahanga ko rwiteguye kwakira abimukira 250 bazaturuka muri Amerika. Abo ruzakira ruzabaha amahugurwa yabafasha kwiteza imbere, ubuvuzi ndetse n'icumbi. Kwakira abo bimukira bikozwe hagati ya Kigali na Washington nyuma y'uko amasezerano nk'ayo u Rwanda rwari rwaragiranye n'Ubwongereza yapfiriye mu iterura. Byatewe n'icyemezo cya guverinoma itegeka Ubwongereza muri iki gihe. Y'u Rwanda yo ivuga ko yashyize ku murongo ibintu byose yiyemeje gukora hashingiwe kuri ariya masezerano. Ku byerekeye abimukira baturutse muri Amerika, hari amakuru avuga ko iki gihugu kizaha u Rwanda amafaranga yo gufasha ngo abo bantu babeho neza. Ingano y'aya mafaranga iratangazwa kugeza ubu. Ikindi kitaramenyekana ni amazina, igitsina n'ubwenegihugu bw'abo bantu u Rwanda rwamaze kwakira. Reka dukomereze kuri iyi nkuru iri ku kinyamakuru Igihe igira iti FARDC na FDLR zagabye ibitero bikaze ku Banyamulenge. Amaherezo azaba ayahe? Imisozi myiza yo muri Kivu y'Amajyepfo yongeye guhinduka urubuga rw'amarira n'amaraso. Ku itariki ya 26 no ku ya 27 Kanama, ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ifatanije n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR, imitwe ya Wazalendo, abacanshuro n'ingabo z'Abarundi bagabye ibitero bikomeye ku baturage bo muri Kadasomwa n'utundi duce tuhakikije. Nk'uko Lawrence Kanyuka, umuvugizi w'ihuriro FSM23 bivuga, Abanyamulenge batuye mu misozi ya Minembwe muri teritwari ya Fizi nabo bakubitiye ahakomeye mu gitero bagabweho kuri uyu wa 27 Kanama. Hapfuye benshi, hakomereka abandi, ibintu biradogera mu midugudu myinshi yo muri Rugezi, abaturage bafata iy'ubuhungiro. Kanyuka yagaragaje ko ibi bitero bihatira abarwanyi ba FSM23 kujya gutabara abasivile bari mu kaga. Yibutsa ko ibyo biri mu nshingano zayo. Yaboneyeho kunenga umuryango mpuzamahanga ukomeje guceceka mu gihe ubugizi bwa nabi bukomeje. Mu kwezi kwa Mata 2025, ni ukuvuga ukwezi kwa kane, leta ya Kinshasa na FSM23 byari byagiranye amasezerano yo guhagarika imirwano kugira ngo ibiganiro bibe mu mwuka mwiza. Nyuma y'amezi hafi 3 i Doha muri Qatar hasinyiwe amahame ashimangira iyo ntambwe nziza yari yatewe. Kugeza ubu agahenge karacyari inzozi. Ingabo n'ibikoresho byinshi byoherejwe mu Burasirazuba biturutse Kisangani, Karemi na Bujumbura. Ibi bigaragaza ko RDC itigeze ihagarika umugambi w'intambara karundura, ahubwo ikomeje gutegura ku rwego rukomeye, igambirira abasivile cyane cyane Abanyamulenge n'abandi batutsi bo mu ntara za Kivu.
ibitero ku basivile bishimangira ko leta ya RDC idashaka kubahiriza gahunda y'amahoro yateguwe na Qatar, ahubwo ko ishyize imbere intambara nk'uko yabigenje kuva mu 2022 ubwo yamburwaga ubutaka bufite ubuso bwa kilometero kare 31,031 nk'uko Kanyuka yabishimangiye mu itangazo ry'uyu munsi. FSM 23 izakomeza kurebera mu gihe abasivile yarahiriye kurindira umutekano bagabwaho ibitero bigamije kubarimbura. Bica amarenga ko intambara ikomeye hagati y'impande zombi ishobora kurota. Ibitero ku basivile batuye mu burasirazuba bwa RDC bishimangira ubushake buke bw'ubutegetsi bw'iki gihugu mu gukemura amakimbirane binyuze mu biganiro. Ikanaca amarenga ko gahunda y'amahoro ya Doha isanzwe icumbagira ishobora noneho guhuhuka. Ku bwa Freddy Kaniki Rukema, perezida wa MRDP Twirwaneho akaba n'umuyobozi wungirije wa AFES, ibi bitero si ibintu bishya, ahubwo ni urugendo ruri mu mugambi uteguye neza watangiye mu 2017 kandi uyu mugambi ushyigikiwe n'ubutegetsi bwa RDC. Imibare irabishimangira. Imidugudu 357 y'abanyamurenge yaratwitswe mu myaka 8, inka zirenga 700,000 zarasahuwe kandi nizo mutungo nyamukuru w'iyi miryango y'abanyamurenge. Kaniki agira ati itsembabwoko ryatangiye mu 2017 ubu riri mu cyiciro cya nyuma, bashaka kurangiza ibyo batangiye. Nubwo impuruza zagiye zitangwa kenshi, umuryango mpuzamahanga ukomeje kurebera. Alice Walimu Nderitu wabaye umujyanama wihariye w'umuryango w'abibumbye ku gukumira jenoside yagiye atabaza kenshi mu gihe yari muri izi nshingano, ariko nta cyakozwe. Imiryango ivuga ko iharanira uburenganzira bwa muntu yibanda mu gushyira mu majwi FSM 23 n'ingabo z'u Rwanda. Nta bimenyetso bifatika ifite, ibintu biyifasha kugoreka ukuri kw'intambara yo mu burasirazuba bwa RDC no gupfukirana ubwicanyi bukorerwa abanyamurenge n'abandi bo mu bwoko bw'abatutsi. Kwa 25 Kanama, Perezida Paul Kagame ubwo yaganiraga n'ingabo igabiro yanenze uguceceka kw'iyi miryango. Yaravuze ati kandi bakabikora ku buryo ari interahamwe, ari wazalendo, ari guverinoma iriho ubu muri RDC. Ibyo bakoze bibi bigaragarira buri wese, byatumye n'impunzi zivayo zikaza hano, abandi bakicwa, n'uyu munsi bakicwa. Ibyo ntabwo abantu bajya babivuga, ntaho njya mbona njye bivugwa cyangwa byandikwa, ariko ubwo bikubwira impamvu. Mu gihe umuryango mpuzamahanga wananirwa gushyira igitutu kuri leta ya RDC n'abakorana nayo kugira ngo ihagarike ibitero ku basivile yubahiriza agahenge, bigaragara ko nta musaruro gahunda ya Doha ishobora kugeraho kandi n'amahoro yakomeza kuba inzozi. Mu burasirazuba bwa Kongo, aho intambara yabaye ubuzima bwa buri munsi, abanyamurenge n'abandi bo mu bwoko bw'abatutsi bibaza ikibazo kimwe: kugeza ryari isi izakomeza kurebera itsembabwoko ribamara buhoro buhoro?